Shubor nakaslem jong unong san hima. Kibabuan kipat ba kibawan thiet tiket kilapan pau bahag kenti kan kershan ya ka North East United batla kaya khun persha ya ka Shillong lajong ha ka jingele kai Duran Cup Raja Arpusan kabadai ka round beningkong ka jingele kai ka Shillong lajong persha ya ka North East United kanong shibet ha ka por nyubje janmiet ha JN Stadium Polo Hendai kitiket kiba shispa tingka kilalut bat kiba sa satang balai spa kabasyong hadian ke dengkol bat kebah nyo spa hendai puh nyo tingka Uwe urang ba bawan thiet tiket ha gafling ulaong baga jingkershan jung uwe ke North East United namar usngotanat i ujon Abraham ubade uklur akplim ubadan kemensiam ban kentiau iki kami lekai ha po kejela kumban shipin kan mau kani kejo ke jingele kai ke bawan mensyam snam ha Shillong kalong shisha ke basyong shit namar bon ki pat ba kilawan yang lain ban thiet tiket hendai menta usnam ke kham kenja kumjuru mensyam snam ha baga Shillong lajong ke khun persha ke North East United ha semi final Kibawan yang thiet tiket na do prabaje menstap hadu arbaje no phaisngi klem khi na jaga yang lain hendai bun ki bom yo tiket Tuli pithet. Sao? Yala dene. Email lap ikon para. Yana pinkasan mata. Ne tele no ko sami no la taka ki jang jang ni lagi mo chak. Dia sala jong. Ni su jang na ni ka si song jang jang. Kemudian kat bajop kan. Kat ni jang. Baris kata pinkasan no. Ya sala jong ne. Ni isi. Lagi sih. Dah, tibak mah. Ai tan ba kata ma. Ya ka kan notice ne ya ka Shillong la jong. Jang. Shillong la jong. Balik pinkasan ya ka Shillong la jong. Badan ki peliar nang ne telahi ne. Pi baris kata pinkasan balik la jong ne. Kan bawan football ne. Kesat mo semua jang. Shillong jong baik mah. Tuh, tenang. Dan bak menjok mah. Ya uwi ya. Ini au tiap ni ông cho ông đi spa cái gì lại. Ông cho ông đi spa cái gì. Kita pinkasan ya ka la jong ne ya ka notice. Mana? Tapi sibet. Mana notice? Notice. Balik pinkasan notice. Ya, kan este ka tim best kala ini klub Baru siapa pinkasan ya ka notice. Ay, nado bakal kai buat kini ki jam jong kai notice me. Musibet terkira. Kerhoi bayi Ramadan. Oh. Ini nih kami tadi ya tadi pinkasan kami tadi way peliar ini notice. Itu dari jurus berham ke. Macam berham. Long bayi jurus berham boleh pinkasan jurus berham boleh. Long support dia yang klub yang kentil ya ki nong lakai. Kita kedau mah. Sah Usahaan yang mulai Masyar. Pion Marwai ni benar. Marwai. Rocket box bagan dia. Kawan pada blog yang ini pak yang lapor ban lagi Ramadan dengan sebenarnya. Marwai mah. Baru kita pi untuk football ni. Nasiwan. Tu bayi tunggu ke durung kop kane ke lejong buat notis bojap ke Notis sudah buat notis pinkasan notis. Oh, dia tak kata. Toh, buat pi bersunat. Ada. Beri itu tiket. Tugan atau rumah pi dah keren kan. Di pej lejong ni pej lang lejong ni. Dua. Saudari. Kat dali pi. Saudari. Dali yan na pithet. Kita ni kikun ilok Tano pi yan na pinkasan sibet. Syam dari notis bet. Notice, boleh pinkasan ni notice. Lah kumta kan nang last year ako champion semua. Oh, di tak tahu mah. Pi ko apa Jadi ni? ke fan yo kikun na umta. Oh, ko pa mo. Tigmot pa. Ya kasi lojong pat balik pinkasan. Am nga sa mo yung kapiang yo. Ikasan barabor hi tang balong yang mentas kenti dah.
Maka. Dia fan jong kita, mga tadi fan jong Islam na jong ikon jong Northeast. Oh, tama. Magkano ba jeep niwan sibit 10? Sebetulnya itu lapoy san steng lapoy. Isa ha ibi. Ni sa semulai. Malay mo. Bakit bak? Maka T2P, kajok sibit. Bak. Tama.